Gerugavi Sen de heye. vakti hem çüyvedi hem gelince olunca na hayvan basma böyle de ma dut Murattos para şiit Gundin çiye de keriyem pazar tanin ve de şfara ava hacıyan beci ziyaret vana şfara şire ve de dut. Hatta ki için neri gedi gene bize düşme. Ki kazi diye vakti yadı şir şey nae. Diyavid bece keçam mere pazar मेरा पासवा मेरा हाथों हुआ ना कुछ नब्जों यानी बसन चीज़ या मेरी चीज़ या वाले दूध Navcı bir kısayı tarihiye koylar böcekten ne edutun? Bizim nere bedüşe. Ne buduysa. Ne bizim ne edut bizim nere bedüşe. Ne buduysa. Yani hepsiştik imkansız ve biyeminak. Vay efendim kurdiyen kebinin her iki vata giyahvaya, mana giyahvaya şu atışlara diyeceğim. Yani bu koylar cüti böcek cehe gelek diruki ya. Gelek dini dercek yani خدا بحث حجه کیه گوتیه ورن زیارت تاوی سی آیات بحث حجه کیه چهار پنج آیات بحث جدی کیه درا خدا بحث کلی پیروزه بحث بده کلیه پیروز بیش مسلمان را اف درجه خدا بحث کیه بحث برکت تاوی کلیه بحث خوشیه وی کلیه نوح دعا کیه گوتیه تم العرض خوش برکت دانی الوده دانیه افهمی اشارت خدا بحث کلیه درا خدا بحث بکر پیروز لك انسانا اللي بجا مصابني يعني و نبك ويقولتني اوقع قدري و ناي قلتني اوقع لسر جوجي في قاسي انت كاري بيجي Feydan benim gibi aslında Navuz'da gidiyor Kürdistan'a C Navuz'u çıkıyor. Mesela Navuz'dan Fatih ve Hine devletin Rusya kutlamış Özbekistan'a, Türkmenistan'a, Azerbaycan'a ama bilhassa Navuz bütün nev Kürdoğlu'da Kürt kutlamıştı. Kürt pirozluk. Hangi kutlam? F Navruz çiye Diluka Kürdistan'a C ve çiye çıkıyor ya. Bu kadar çıkamıyor hemen. تركيا مع مستر جمشيد بندر انا تركي متقندم سر رجال سر تاريخ كردان سرتيني متقن اوي تقول قرالي كي كردا هبي ناوي جنبي حتى تقول بري ميلاد 5000 ساله تجيش همدان تجي اب قرالي ها شملي همدان سر تخت روان هبین تخت روان چی بی وقتی داربستا تخته بین چهار ظلامات هلگرد سر من ظلاما جوده چو اورفای جوده چو دیاربکر بجه اب جمشید سر تخت روانش همدان آنینه حتی بینه اورفای پای تختی خو آنیه بیه اورفای بن حکم ویده جم معنا جمشیده یعنی جمشید جید بجه وقت معنات بجه روجه تید بجه 21 تباخی هاتی چلوه دانیه بجه هنه دیرو کادت بجه وقت دانی گوش ملت را گو اس خوشکترم آن روش نوران بجن روش گوتن تو خوشکتری گوتن جم گوه روژه گوه بی روژه گیاما آنو گو هنک بجن نوروش اوه وقت جمشید پیدا هاتی چوی همدان هاتی چوی اورفا یعنی گوتن کوله اما گوتن دنیا قبیل دیکه تمام نویسکارا قبیل دیکن 612 هده قرال کردا ایریشی سر نینوایی کریه زحاق هلویده زحاق ام بجین محقق لقبک یاویا اودیه وکی ظلامک خوین ریجه ظلامک دعداکه ظلمه قوای حسنکار هیه فریدون حتی هند بجن کره زردشت هند بجن عالمی که یه پیدینه زردشت فریدون پیشیوانه وایه کوا حسینکاره 17 کره وی هنه 16 کره وید کشنج بو بدن و مارل قولنجا زحاق ده Feydan mesela mara çiye diye kullanıyoruz. بجن نخواشی گله پیدا و دو عجل پشتاوی را درد که و سروات قلشه دو وک ماراله یعنی نکو مارا بخاطر را درد Nebreha. نخی ولی کلگی که کلگی پشتاوی را درد که و دو کلگ قولنجی وی را درد که ولی وک شاخ که درد که و سرواجت قلشه بل وک مارا artık vücudavi ve rahatsızdı ben bece hani hakim evid bejin de mecliye zaruga bu kuyaro
ev nexweşiya te hindek bir tesîrê te nake. Abica her roj dibe mejiyê du zaroka bixwit. Her roj Kurd bin destê wîne, Faris bin destê wîne, hingê miletê wê deme. Heta Asurî xwe jî teedayîl miletê xwe xwe jî dike. Ew ji Asûriya bî zehaq. Her ro mejiyê du zaroka ser jî dike, mejiyat bindin zehaq da nexweşiya wî pê sivik bibin ser wî. Adbijin celadê wî wijdana we qebîl neke. Rojê du meh cana ser jî dike mejiyê meha pêşî mirova bat birdaye. Ev her du askerê wî tanî diku herin birabin xwe xelas kin, her çûn çiyê kûmit bin. Her çûn çiyê kûmit bin, heta bin komik mabin. Kava wa yönlendirmiş diki. Yani berî di diva ka çawa xwe veşêrin, çawa xwe hazır bikin, bi xwe jî hêsîn kare, dasê, şîrê, xincerê çêdike her şwara redike, herkê silahê xwe jî peyda dikine. Bizim hevde kurê wî hene 16 kujin yê hevdehê navê wî jîr e, navê kurê kava ku Pirtûkê Erebî de Kûbî bêjinê, Kûbî hene Pirtûka de navê kava ye, kavaya hêsînkar. Bizim lazım e tuyî kurê jî bînî ser cevkî mejiyê wî bidî. Kava artık bihna wî tê ser bêvla wî dike. Planê ji xwe re hazir dike. Bersivê dide yên çiyê bêje xwe hazir kin îro ez ê xwe zehaq bime. Hege milê da me kuşt hîn êrîj bikin. Hege eser nekete evî ez kuştî hîn kêr xwe werine. Kurê xwe jîr tîne li saraya zehaq de şêr danîne. Riya wî de da kes nevere biçi bigihête zararê bidite. Nûbeçîl vedine. Bêje kurê xwe jîr ser dîwarê re tehere ji wê ve derî vekelme. Derîlê vetka diçi cem zehaq bêje zehaq ve me ev kur jî anî ji te re ser jê bikin. Bêje ve me anî ji te re ser jê bikim. Çekûçê xwe radike şuna li kurê xwe bide li serê zehaq bû. Bêje ey ehrîman. Ehrîman ma'na şeytan yani ey şeytan. Li serê wî dide wî dikujit. Wextê wî dikujit bêje jîr tehere servanî pêtkîgê vê bixe îşaretê bide yên çiyê wek nedûrê. Bide wa bila bên êrîş bikin. Jîr diçi servanî agirî dike yê jûr yani el çiyê êrîş dibin malime derî jî vekine derê sarayê hücûm dikin. Nîne wayê divegirin. Şerê wê demê hûlê bî dema divegirtin wêran dikir. Çavutandın, agil berde her derî wêran dikir. Niha jî hinek mesela vakti bajar gid vegirin hinek dera tefekî hema girin her dera xira dikin. Hê ew axlaqî kevne. Girtinê xira kirin şawutandin hakimiyeta xwe serdanî wê nêvere kewa jî birîndar dibe pêşmala wî Hedadîl pêş wî ye. Pêşmala wî hinek kulê şîrûbet kin. Bêje rengê ew şalê rengê kes û zer bî pêşmala wî. Vakti birîndar dibe xwîna wî jî peyda dirêje dibe kesk û sol û zer. Bêje vê xeftanê wê pêşmala wî li serê dagê vedkin evî darî dibin û kevin pay hev kava jî dibin çindem Ferîdûn. Ji ve me çalakî holê kir ka were bêje aqilî bideme tu alîmî were aqilî bideme Ferîdûn tê hakimiyetê avad kine. Hingî ji bin ne mesela Kurd milletên rojhilata navî ji zehaq xilas dibin bi rojek nû. Bi Newrûz. Newrûz Farîsî ye. Rus ma'na roja. New jî ma'na nû e. Yani roja nû. Bir roja nûş millet are. Aj ber ve çendê heqa Ereb jî pîroz bikin vê rojê. Azerî jî pîroz bikin. Afganî jî pîroz bikin. İranî jî pîroz bikin. Heqê hemyane. Hemî ji vê rojê şwara biya rojek nû. Leşmera îro wata ve cuda ye. İro milletê me rabiya dawegê dikin. Ji xwe re dikin dibe hêz ji milletê ve. Ew roj hêzgê dide millet, quwetgê dide millet. Ji were bi xwe ev roja he afirandine ji xwe re û ji milletên dî re û îro jî bi hêza vê rojê xwazin ji xwe re rojek nû bînin. Ser Newrozê jî mutkare be çende bêjî. Belkî gelek çiqilê ve hene gelek ser şîrove ew dikin. Ser Newrozê jî mutkare be çende